Jadi sungguh ia boleh nombor long tahu. Ia kebal air nga kamet kebakut kebakia. Nadu ia kebah nga don haka kam surkar duk hat praspa kakanda spa pabusau bar langsung thai hang bina jumari jangan dekasnem kakanda rajar arpu kata kalau kandap sistem mentah nu benai mentah te hau benai Februari pede ngalai kenduk ya ibalik pasting ni mikot i balik pasting bat i ngalai tu i bangal sukai i lau yang na badul lagalun pola marbah kena ka election MLA kerajaan keselobah ya kaban ya kersan lem yang lah hakan deka kenti keban mentah saya kuntiang yang ada ke election MLA hang deha lai rambarajar ngam konstruksi te naifu ya pi kendiat apa yang hilang baru kebaluatan hakan deka po dibalik fasting bai nan ail kot nadu bah ni don hakajinya sang samla rambarai pesteri kebaran bai nang ada sekretari sang samla bai de astan sekretari tapi dia tre kaki tambalang rekan-rekan bai tak kalau dia sedang ia ni setenak bahana duk kambalang bat kiwai ro tak kalau ni tu te nomor kata nga senau ya kebangan nula ya keban kentai ya ke keban i ilawat khot yang lah hakata kapor marbanga lalai lu ya la kajung kam bangadang ong bangadang sai dang klan tengan ya harap lem ban kitlem iki ke bau nu paralok ubala wan ya wer yang lah klan laban kentai ya kata kajing buat kerpat kajung i nomor bangi lesu lesu jan habarok di liang borok te susu kon lengkot kuak ban pau ban keren hakada kepor kata galong ya i balik boykot ngamut ban ong kum ni ba hakpor bangadon hakakam jong surkar kum headmaster jong kada ka school government of primary school hangne bagi don i naduk kapor ba i long MLA hangne hakapor bangi yaksat ya kada ka school ban grade no saka secondary takalo te ni nakaliang ka MC don i mustar essential long pio but long khot no ka MC da school ni liap tur sa di bor sarkar te imat tang bangi ka MC ni numla ban le kata rei bali ilong MLA to kapor sabar hajar khat lai te ni le kerpat iba in yarap lemban keren ya kan saka sarkar te i ya i ba umlong tang ubreu ubalik song hakat perwang MLA tai assembly tang uban sudeng ya ki makrofon ban susong hakto naduk kabasdang haduk kabakot andre ya kini isu jonggi kebangi pajbangi odi keren hantai hapo assembly te ulang wain itu keren kan kat to for ba witing mausor kijong ba argan gidaya dan lang to for ba itu pingro itu keren ya ki paro naga bentah ta roi kapar jong ka konstruksi kijong te ba iro on tang ba keren tang sisen la sehaka assembly proceeding ro ka ba kadon ta on tang ba keren tang sisen Andre idon way officer ya kebagi kendung tai itu ba pangyang ide buman kabalong assembly sai keren ya kada school jung piang da mole tiga ba ne ude bang sio la ude try lamar ba ukupa ju ide lang ni na mole takmi kada na tenghor la kata hinde bang sio la pitip tip na mutang itu pi tagadaw ulang lokal MLA jong kaneka siang mauli pagadong kaneka school bat ni dasimu i to kapor kolong bangile jenjar ya ginang hikai bangin yo reda ka jing ya res ki jing ya kada di isu hang teh hapo assembly ni layo ya ginang hikai tibabit tibabiang hagadeka school di jongi hang de hamauli te ilala ban wan pliru
ya kan deka arek me secondary school kadai khasau terik jumlah di sembar harajar khasau moh balik ta kalau dem iba wan pli ya kan deka school bad katal la sakhi dai ba marwen ibu iba